Shika zinsizwa sengibona bafana yekibela bonke khanda lami wenzenjani bafana angeke nimele yakuba ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Emva kokusabalala kwesithombe esichaza ngokusobala ukuthi ke kucelakala abantu abangakwazi ukuthi ba contribute noma banikele ngemali laphana ezokwazi ukuthi isize laphana ungizwe mfoka mchunu njengoba ke ezobebhekene necala laphana. Abantu ka abayi nganxanye bengemanzi ngoba ke abanye abantu bakholwa ukuthi kungenzeka ukuthi umacingwana akaboshiwe nokuboshwa yitulo nje leli lokuthi ke kudliwe imali zabantu. Ngokusho kwabanye ababalandeli laphana engengize ngiwaveze amagama abo umbukelo othandekayo. Lokhu ke kuvusa umuzwa laphana ku doctor laphana uDlamini umzimba okhala imali ngoba ke uyokhipha ivideo laphana ekhuluma nalabo abantu abakhuluma kanjena laphana ngomacingwana. Akuyibambe le video lena bese sihlana laphana e-comment section siza ukuthi wena ngabe uthini, ngabe umbono wakho uthini mayelana nalolu daba lolu, bese ngithi mina nani asibona nini ngokuzayo. Sanibona bafowethu nodadewethu umzimba okhala imali. Niwabonile ama-video engiwenzile. Anginasikhathi namhlanje esincane isikhathi sami. Ngisegoli la ngizosupport umfowethu ungizwa umacingwana. Untombazana emdabukelanga kodwa zamqoma abazimthanda imvumane evunywe Obama kodwa semelika lalani ke bafowethu indaba la asingangcengwana laba abadelelayo lapha njengoba uGezani ekhiphe ipost yokuthi abafisa ukusupport ungizwe. Umuntu mangabe kumxaka ukukhuluma ngongizwe akacisha idatha lakhe avala ifoni yakhe angangeni kungizwe onana angangeni eGezani. Ilokho engicelayo ngoba njengoba ngilapha mina ngisuka oPhongolo ngayabona Ngoma, so Nongoma ngayeThekwini manje sengiseThekwini ingoba ngikhombisa ukumkhonza umfowethu. So angabe bikho abantu abadelelayo lapha bekhulume ma umnqolo nje ungalusanga hambe ekhaya uyolala khona. Ziyakhala manje khathi ikhala ngempela ke manje kusasa senkantolo. So ke mangabe kuqaka musu lokhu imosha idatha lakho vala ifoni yakho vala idatha lakho uphume kulento ngoba is not about manje ukuhleka nokudlala, it's about ukuthi ku serious. Esikwenzayo sikwenza ngothando, imali esikhiphayo ngeyithu, so abantu abamsuku iqaka. Ngiyabonga.